imaynalla munasqa kuyamasi. Kunandia noqanchik watejmanta ñawirispa kasun Diospaj qillqasqanta. Tukuy clase adiccionmantaqa astawan peligroso recaídas. Chayta niwanchik kunandia Diosninchik. Noqa cuentaymunayki imaynatachus Lyndon Johnson karqa presidente de Estados Unidos unay tiempopi. Chantapis payqa sumaqta llank'aq tukuy imata, ashka tiempota dedicaq karqa trabajunpaq. Pero payqa adiccionniyuq karqa. Ashkata fumaq karqa cigarrillusta, chaymanta hina día chayaspa karqa hospitalman, infarto hap'iqa munarqa payqa. Chantapis chay diamanta pacha niuq cigarrilluta hap'irqañachu. Diyataq pay mana ganarqachu eleccionesta, chaymanta hina llakiyninwan atipachikuspa watejmanta kuterqa cigarrilluman, fumarqa askata, chay recaídataq apamorqa wañuyta kawsayninman. Ima llakiyta payqa familianta kawsaspa karqanku. Chay kikinta kunandia señorninchik niwanchik huchanchikwan. Chaypaj invitayki kicharinata qusqa kay libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Maypi tarinchik kayta. Pikunachus salvaq Señor Jesucristuta reksispa, kay pachapi kaq k'ellinkumanta lluqsipuspaña astawan chay huchankupi metikunku, chaykunaqa atipachikunku. Chayqa ñawpamantaqa astawan huchayuq kanqanku. Sichus noqanchik saqirqanchikña chay huchanchikta chayqa, watejmanta recaíspa chayqa astawan huchayuq kasun, astawan llakiyta apamunqa kawsayninchikman. Kunandia qanimata decidiyki kutiytachu chay huchaykiman o saqiytachu ñawpaqman lluqsinaykipaq. Señorninchikqa mana nima imposiblechu chayrayku kunan makinpi qankay kawsayniykita. Bendiciones.